As Sonia dit kon gedoen het, wat gaan my keer? Oei, dat is moeilijk. Maar ik ga proberen. Net zoals een buurvrouw. Die persoon van wie ik praat, was een buurvrouw. Ik is dankbaar voor haar familie. Ik is dankbaar voor haar ouders. Voor zo'n buurvrouw. Die buurvrouw. Dat was achterna niet weer mijn buurvrouw. En Margaret Giel is mijn getuige. Toen je nog komt. Antali zou daar wees, of ik zou daar wees. Antali heeft me gevend om tot me te trekken tot die keer. Zij heeft hem door me aangepakt. Toen te gepakt vast. Ik had eindelijk gebeurd. Ik was op pad hier naar de Methodisten. Ik is dankbaar. Van Antali zijn kinders. Wie is kinders? Van Aurora straat. Die. Oké. Ja. Aurora. Van Aurora straat. Ik heb dat daar wel een champagne komen naar die Lucie. Nu omgaan de lopen slaan zoals die klaas maar gaan die waren. En ik kan ook wel naar horen. Dat moet het pedie die op poepoe. Oh, de eerste keer toen ik zie toen jij kwam, ik heb die kinderen gezien. Atsona, ibile ale 1 kg hasina mthawufanyona. Ufuparisa 20 rand. Asiyena wena izeko uyutegies dan u 20 rand. Sekafaka nabana banotsuka. Die kinders die 20 rand om te gaan roken. Dit is hij naar hij. Samaka pili pili bana bakawona wena batosha. Gaan gewoon iets voor met kinderen zo zien. Die benen was ze ouder. Kasikosa. Aketsele nka igwa jwang. Ibi mfazi obele. Ditswele la teng ho thwe ha o eme ka nqela ho noka ho thwa o liphosa nga. Ya. Ke bua ka sekolo sa Matloseng. Mme ba robisi. Mosetse jwang. Yenda. Selemo ha se fela Voor die jaar eindig. e le Christmas. Dat is kerstdag. Teni o bitsa familia. En dan in Wea, hele familie. O pato ho. Kom je naar toch? Teni o re ke batla o be teng an stela ke re he van Christmas ke nako ya difela. Ik zeg van mij, stel aan de hele met die en ik zeg aan hem aan kerst is familie. Ke ya tsamaya ke ya Virginia. Ik ga in Virginia toe. Han mo ke tswalwang teng ho bo Qhuma. Ik ga daar naar de Tumo familie toe. Daar En gaan o re en dan is hij aan je. Kom hier naartoe. Bana ba ke ba itse jwang khone bo. Die kinderen zo gaan het met hulle maak. Ze zeggen, nee man, brengen we samen. A tsena ha isale mona le molaetsa family.
Antoni het 'n boodskap gehad aan haar familie, metswalleng aan haar vriende. re sa le ngwe Wat opgeleid. Can you put Antoni sê, Ansela o late o kenya ka voice note ke tsele sy sê vir my, Ansela is laat. ke itse ka wa Ek het gesê een ding. ke na le molaetsa Ek het 'n boodskap. ke batla o Ek wil hê jy moet kom hoor. ke na le lebaka Ek het 'n Antela o fana ka molaetsa Antoni gee die boodskap. gore Sy sê, Christmas ye hierdie keer ke a ka ya o qetela a ke tsela ka ya go hang is die laaste keer wees. gore Sy sê, le baka die berede, la hore ke tshware Christmas e die Here hoekom ek hierdie keer wees hou. ke hobane ke batla bana Ek wil hê hierdie kinders, re ruta bana Ansela ons moet hierdie kinders Hoor leer jy? aanstel. gore ba tsebe Dat hulle weet Christmas ke nako dat Kersfees e meloko e kopanang ka yona aan die e familie le is, gore sodat bana dat die ba kinders tlo tsebang dat hulle mekaar moet go ken. ska ba ga etsala ntho e ke bonang e ntse etsagang Ek wil nie hê die ding moet gebeur wat ek sien dat besig is om te gebeur nie. a re gona jala Ansela Sy sê Ansela, bana ba ga ba tsebe gore nna lone hulle ga weet re ba gaisane fela ons is nie go na le net ntho nngwe mane Daar's iets dieper e re kopanyang wat ons by mekaar bring. jwale tse ke batla So ek wil hê bana ba die kinders, ba tsebane hulle moet mekaar go ken tloa gona jwale van nou o af. isa molokong Van familie. ba go raroloa Geslag tot geslag. ke molaetsa wa nteng Dit was Antoni se boodskap. ga ne o nkella tlhogong a ke batla go senya nako Ek wil nie tyd mors. ka manka goseng Maandagoggend, ka manka goseng maandagoggend. ne ke ile ka mo romelela molaetsa Ek het haar founung ya boodskap. gae antele ke a difounu Antoni, ek gaan begrafnis doen. la motho ya hlokaetseng ka birthday ya gae Wat afgesterf is op jou verjaarsdag. ga ke tlo ba teng ka birthday ya gae Ek sal nie kan wees met jou verjaarsdag nie. a re o shebisitse dintho Sy sê vir my jy moet die ding a re mooi sê. shebisitse dintho a re ga ona taba ke a ngakeng Maak nie saak nie, ek gaan dokter. antele o ile ngakeng Antoni is dokter toe. ka saterdag Saterdag. manda o sena ntele wa founeng Antoni o nkeletsa voice note maandagoggend. Sy gee vir my a bile a founa en sy bel voor. tloka pele Maak goed. ke setse ke le mong Ek sal le hier ngwana American. sonya o ile mosebetsing wa go Sonia is die werksekontrak. voice ya ntele Antoni se stem. ya nkgathatsa Dat pla my. ga e tshwane le metleng Hy klink nie soos die stem wat ek aldag ken. nna le ena o serele checka tsekeng Ek ke re go yana ga batlo checka tsekere ya ntshosa wil nie meer seker kykie want dit maak my bang. a tlo Sy sê nee kom. a fitlha ke mona sonia a kgetha go emisa koloi Sien Sonia toe net die kar laat. Het toe net gestop. ke mogaisana ba ratuwa le sekelela Geliefdes, jy moet nie vergeet ek is ke a kena Ek gaan in. ga ke kena ke kopana le sefatlhego sa sonia Ek ontmoet vir Sonia en daardie gesig. ka mo feta ke ka jalo ka tlwaelo Ek gaan verbykamer toe soos gewoonlik. ga ke fitlha ba nsheba o nkolene Sy kyk my en sy knip vir my oog. a bona se boemo bo ka boemela Sy sê die is nie ke mosebela omstandighede. ke re ke nana go isene teng Ek sê vir haar, ek dink ons moet a ke tsebe kapa ke bue puo e mona ya borondile ya Ek weet nie wat ek die taal praat van Bromba of die wat sê. rona o rona ke le rietse mare o tsho le mini mo ka kgedagte skola Sy wil nie Le nna dokter ga toe ke gaan. na. Ek hou nie van dokter toe. ke ba ra o isana ke ke go sale ya mbi ke la na na ke le ke ba tsho mo ke wena mo Sê vir Elzona los. a ga no ska ba mo tso mo tswa Maar nie o tlo di ya ka go gaan ons a soni doen. ha re etse maqheka Kom ons maak dat.
Then you must say, you must say, now we still are daily and I'm trying to send you know how it's only planning. I'm telling you, planning the Sonia or Sonia need outside there. Don't be a register if you don't feel chemistry. That's not for the apple to give and have to drop a full country. Okay, Sonia, come on, know how he still accepts a woman. Sonia, not telling Sonia, okay. Sonia, I don't know, tell them, they're doing it. Sonia, I'm going to say you secret. Sonia, I tell you, and then you and dan is besig om te verander. Dit is besig om te verander. Sonia pro aanstel. Dan is as dan bon. Sonia het ook op aan en sê jy het jy gaan. Sonia sê vir my die seker is baie wat dan nie. Ek soek water. Dan het jy dat samen jy so met die ons het so genoeg aan dit. Jy het fiets. En dan het tot by die hospitaal gekom opgeneem. ICU. In die ICU. Sonia Nsama. Nikala bana na Sonia ba. Sonia is so geskrik. Ai, wat ba kwalo. Ai sakela nna le ba ditse ko kana ko. Sy va go nie waar nie die mense maak maar so. Abisa baba. Die goed die aan. Kene gekela ka bo be. Ons het twee by aangegaan. Reni no ha mo fa le tsone. Nere. Am fa. Reni ba ba ka wa. En ek het sy aangehouden, toe dat het bij je komt. Sy knip weer van my oog. En toe draai ek weg van haar af. Dit is een beeld van my oog. Ek word die boodskap gekry. Ons sê dankie van Sera, Deshi, van Sera. Ons gaan een vriend, but this friend is mom is Akayani, but she's not here today. I think we are just going to ask Flora to give a few words of comfort. Mary Akayani is the president of the Women's Mayano, and they unfortunately they have a regional siting somewhere with and I'm not sure.
la dinare e gli altri famiglie se tutto abbiamo giudicato e il ministero le madre la morena e le muso la Gesù Cristo Joye dikeni jeten samne presidente e questo nessuno famiglia presidente mobile WM in la regione Mujigelo la Tabo WM per regione Mujigelo Tabo so the president and the coordinator the president is the coordinator region and the region we are en coopération avec le pays mo ene do la region e cadide kanana c'est pour me la fra on understand par la region Anteli hakiki kita kaya. Anteli ngabwan kita ngada kan bayi dengan anteli se. Mamuruti isakanya na usibile anteli kan. Mamuruti isakanya ni anteli dia ke yerme. So katelo ya ba sisters. At the end of the atreton sisters of Pakando. Anteli ini meabuhari. Anteli was a bayi but ana ale honest. Anteli hasa baten cho anasai ba. Asanteli ni kana da shauda. Anteli anakata ntotsen se kan bayo. Anakata ntotsen se da kan ko mo da no. I remember 2015. From the open of 15, nekele WA. Was a deal van WA. Anteli ni tumo kada hawo. Sabas bayi di les bâtiments bâtiments mekia hawo no selezione e mi penso van clic se potete che traduire da una cosa di questa und die dann von alle very powerful sie was war ja krachtig Anteli anana matale bisasebe anten ona kan wird nie weiter ana khona ho hendela da bi akhona ho hendela la malaha se quando da kana net so wie auch Paris I got to work at the king until he was biased and here. Until he and the man. They never had it until any as a care to come. Again, until he on the Timaka and a certain again, I get at it for a soon. That was also good. But I got a fool until he was dear family. I was significant and until he was man. Os gaan bij Antelimus en os gaan bij voor Antelimus. Zeg bij een computer die ook in. Anteli, als je dit zegt, komt ze dan weer. Anteli, dat zal ook je zeggen. Zeg wat doen. Zo was Anteli. Ze zou altijd krap voor iets net om je te geven. Ze willen het je moet. Ja, nee, dat is zo. Zo was Anteli. Anteli was iemand anders. Zij toe aan die dag had wat ik niet kan beschrijven. Anteli wil dus zien. Je kan niet van Anteli zeggen, Anteli heeft die vlees. Anteli kan haar die vlees ook maar dan vergeten je lijf vlees. Dan zei, hoe kom je die mensen met die hele vlees? Hoe kom? Dan zei ze, Florence, alles aan bomen. Dan zei ik, no, wat van jou? Dan zei ik, ik zal zien, ik zal plannen. Ze zei altijd seks aan plannen. Zo was Anteli. Anteli was niet voor. Anteli is het kennis van Anteli bij je. Anteli heeft geen iemand gezegd. Anteli, ik kan niet vergeten, het is hier. Ik kan het nog voor een band. Dat was bij dat. Elke dag van Anteli gebeld. En als ik gebeld, dan praat ik, dan zeg ik, die werd de telefoon niet record. Je moet zo praten. Je kan niet nog die boeren gaan ik van ik praat Afrikaans, ik praat niet van het. Aber watela wana Florence baten ma ne bois su tu stava chiamando a buon pala di fond a fatti su passa sopra fatti su cosa dove a watela wana ma tu e che ne cosa di parte di cosa ma si che ma dat was am moeder bij die collega je weet nada en er zijn meer aanhouden aan Ze was aan moeder bij die kant. Zo toch, Anna. Zo was het. Ik had ook nog van de rand. En ik denk dat van het dan is alles het aan. We zijn naar de zin. Ze heeft het toen jullie in China.
di kgutsana empa ha di tshepetse Jehova ha ona kgutsana hobane ke Modimo wa dikgutsana. Ke nahana hore Antele ana a phela Psalm 27 verse 4. A re ntho e teng e ke ratang ho e bona ke ho dula ka tlung ya Jehova ka ditshiu tsohle tsa bophelo ba ka, hore ke tle ke bue bokgabane ba hao, ke bone kotiseng tempele ya Antele o ya a dula ka kereke hobane o ne a tshepile a borata. Psalm 91 verse 14 e re hobane o tsebile lebitso la ka, ke tla mo boloka, ke tla mo rata, ke tla mo beha dikgoboshaneng eno hobane ga la tsebile. Antele o ile a tseba lebitso la Modimo. Ke rata gore ho bona bang teng Antele o le bontshitse teng le ska ba la fapua tsamayang mehlaneng eo a na tsamaya. Ke rata gore ho bomme ba WA Bonneville branch ke kopa le phamise flaga ya WA etsang Antele proud mpeng la hae e re ha le sheba a bona hore a bue jwalo ka Dafita a re ruri le bohao le lehlohonolo la hae ntse di ntatela. Ke kopa le ska ba tia flaga ya Bonneville branch WA le phamise hobane WA e le ngwana wa teng. When it comes to WA, Antele o no tla mo fumana understand. Ha ke re ke batla tjhelete Antele na tlo bolela ke WA o se tshwere ma aba re tla se ma exam plan and second plan of the identity Antele o khotse ha wa tswang tshimoloko a moya wa gago lo phomola. Good night, Antele. Good night. We are going to call on a colleague, Joanna November. En daarin wandelen de naam van onze koning Jezus. Dit is een voorrecht dat ons vanmorgen hier kan staan. Door zijn genade. Kan ons vanmorgen hier kan staan. En zeggen wat de persoon was Tilly geweest. Tilly was een vriend. Tilly was een maatvader. Maar voor mij was hij een zuster. Want ik is net zo oud zoals Tilly. Tilly is net 2 jaar ouder als ik. Ik is dankbaar voor die kinders wat mij kon vragen om iets te zeggen. Die Tilly
laaste dag. Dankie Marie familie, dat julle ons vertrou. Weet, ek kan daar so baie dinge van Tilly, ek kan so baie dinge van haar praat. Van, toe ek vertrek, gaan ons na Hendrika toe, ons saam by Kliks opbegin. Ek dink by Kliks het regtig dinge vir ons baie geword. Ek dink altyd as ek en Tilly, ons het baie gestry. Ons stry eendag, ek en sy, as ons stil in die kantine. Sy sê vir my, ek sê Tilly, ek is nie bang vir jou. Sy sê vir my, die wat sis, die is een boegoeitje. Die boegoeitje. Zoals een bier, ek kan was dat kan. Nou die ek nog sê, maar nie ek. Maar as ek het hy om na so kyk ek was lebaal. Ek het maar nie spasieel. Sien kyk dit was as ek. Hy Tilly en ek kan sê en Rika en ons ry en Brenda, ons ry een keer in Manari. Ons ry een keer ons gaan begrawe vir Martha. Ja, ons het ver gery, deur die nag. Ons ry. Ons aan die ander kant kom hier ons slaapplek nie. Ai, wonder. Wat nou? En wat nou? Die vat Martha se suster ons na ander suster mense. Vriendskap en vriendelikheid deel baie meer mense. Hoorie, hulle gaan sit op by 'n huis. Man, ons ken die antie wil ons nie sien, maar die gees laat en wat gaan ons nou hier maak? Daar is so 'n kind, dit waar die woord van die Here sê, laat ons word soos kinders. As julle nie word soos kinders nie, vergeet maar, ons moet maar vergeet. Hoor jy, ons het maar geslaap, koud, slaap die oggend. Staan ons op, ons ding ons gaan ook vir ons warm water, die antie staan nie op nie. En hier kom die kind weer met 'n skinkbord met thee. Jy staan hy antie op, en die antie begin die kind te skel. My hart was so seer, my hart was baie seer geweest. En hulle drink die thee, ek sal nie, ek gaan nooit thee drink. Verwyd ons praat verwyd. Ek weet, ek gaan dit doen. Die kind mag nie eens ons warm water gee. Hoor jy, ons is naar kraan toe gegaan, water gaan dan, en die kool water. Ons lag van Brenda en Brenda. Ons gaan nie. Ek sê, Brenda trek aan, en alle doen, ze doen so kyk, ek gaan ook in die kool water. En ons weg, dat maar die mensen kan ze huis komen en zeggen, jullie moeten het nooit weer aan ons doen. Weet, wat in jou lampoen, ja, is weer aan papier. Mijn man altijd in jouw lampoen. Eén dag zal ons bij jullie uitkomen. Bij ons uitkomen, ons gaat niet vergeten, alle jullie ons zo gedrukt, ons zal jullie niet zo gedrukt. Dat is ons zal nooit een mens treat. Die kan ons maar goed treat, maar ons zal jullie niet zo treat. Ons is baie, dat is een goede zijn en Hendrika. Het altijd voor mij ingezet bij dingen. En het nooit alleen geroepen. Zus kom samen. Jullie, iedere keer, ik heb nog die Here aangeneemd. Er staat bij Kliks, ons gaan eten. Hulle vra my ook om het samen. Dat gaan ons samen. Jy weet, ons gooi ons in. Ek sê, Tilly, Hendrika, ek is ons voorbij daar. Ek het ons nou die Here aan. Hy soek aan. Soos ons kan in die doos die taan. En ons sê, hoor nie, ek sal nie, Tilly. Hendrika, ek sal nie. Ek het die Here aangeneem en ek het die Here gehoor. Ek het afgesien. Hy soek aan, maar nie, ek het gesê, ek los julle weer, ek het een skrif wat ek vir die kinders, ek wil vir die kinders sê vanmorgen. Weet julle, sy ma was een ma gewees. Julle ma het gestaan vir julle. Linden is die oudste, ek ken van Linden lang. Die 3 kom maar achterna, dus ek en Tilly maar vrienden. En wat julle sê, julle moet nooit Tilly se voetspore nalaat nie. Wat Tilly
geloop het, en wat dinge so intel. Sy was ook net so Tilly se kind, Nicoline. Sy het altyd met Tilly geloop. Weet Tilly het seer geloop, ek kan nie lekker loop nie. Tilly het seer geloop, maar Tilly het die werk van die Here gedoen. Ek dink, dat sy vir my sis, ek druk op die symbreel is my keer, ek moet net vir jou symbreel kry, dan loop jy ook so. Ek sê, Tilly, toch los my laat ek sit. Maar ek dink, na my sister se dood, was ek so siek gewees, en Tilly was die een wat altyd vir my sê, sis, kom in die huis, want ek het in die huis gebly, ek wou nie uitgegaan het nie. Ek het net daar gebly. Een dag sê sy vir my, wees as jy gaan siek word, ek gaan een dag met Linda jou kom aan, kom keir maar vir my, as die dinge so druk, kom keir vir my. Kom sit die by my, een mens gevertel die rede, Tilly was een mens. Sy was so kwaai soos sy daar kwaai is, maar Tilly was een mens. Ek dink, ek het beskryf wat ek wil lees. Is in Spreuke, allemaal keer Spreuke 31. Spreuke 31. Ek sê so mooi hier getak, en as ek het dan. Ek het hier al die dinge die skrifte gevat. Ek gaan hom net hier en daar lees. Hy sê, want daar is 'n mens wat hom met wysheid en kennis en bekwaamheid vermoei het. Dan moet hy dit as deel oorgee aan 'n mens wat daaraan geen moeite bestee nie. Om dit te vergeefs en 'n groot eer weer. Ek kan maar los, van die deegsame vrou. Want ons kan redelijk gelag staan, by die was een deegsame, wees ook maar daar vers 19 van 29. Daar is baie knap vrouens. Maar jy oortref hulle almal. Uiterlike skoonheid hou nie. 'n mooi voorkoms is nie alles nie. As sy die Here dien, dan verdien 'n vrou om geprys te word. Die haar wat daar toekom vir alles wat sy doen. Dat er weer daar roem wees in die stadspoort. Amen. Maar dis wat die skrif sê, sy was, Tilly was, soos die broer gesê, 'n boom wat geplant is by waterstroom, wat sy vrugte gee op die regte tyd. Tilly het vrugte en alles afgegee aan ons in haar familie. Ek wil net vir Marlena Poppie sê, man, die dood is so seer, dood maak so seer. Ek kom toe keer my suster 'n man gelede graag op die skoonseer. Dit was so seer gewees. Ek wil net vir julle sê, Marlena, ek ken die Here. Tilly se kinders, ek weet nie wie gaan Tilly se die kind van vandag van julle twee meisiekinders. Maar ek weet, moet een van julle omvat, julle moet hom optel. Julle gaan nie laat Tilly se kruis, sy kleed sleep, rondsleep, julle moet hom optel. Wat Tilly getrap het, moet julle begin daar. Trap en stik Tilly se spore. Is al wat ons vandag gaan sê, wees getroos met die woorde. Die Here is my Here. Sê vir julle self, die Here is my Here. Want die Here is julle se Here. Hy gaan julle deurtrek. Hier staan kom kinders wat hulle se maans verhoor en hulle se papa
papa's hulle staan. Ek dink ons, hoe gaan die kinders groot word? Hoe gaan die kinders groot word? Maar Tilly het haar kinders groot gemaak. Sy het haar klein kinders groot gemaak. Tilly se kinders, Linden, Nika, Randy en wat is die ander? Sonia. Julle moet die Here dien. Wat julle maak julle gelos het, wat die voete van die koning kom kniel by die kruis. Wat Tilly hom gelos het, tel julle hom op. Sê vir haar skoondogters ook vandag, wat Tilly opgehou het, moet julle nie ophou nie. Wees lief vir mekaar, staan vas man, wees lief vir mekaar. As jy een fouteer het, gaan vat hy een se hand, troos hom, bid vir saam, bid saam, moenie mekaar staan saam, want kinders vandag, as die ma of die pa as die huis leeg is, dan vat hulle so oor, dan gaan hulle uit mekaar staan, soos Tilly julle gelos. Amen. Thank you very much for the colleagues who work on that. We are going to immediately give over now to the District Women's Association. Ja, ons mekaar te help Goeiemôre almal. As jy vir ons almal op hulle bene sal almal net staan asseblief. Ons het eerder doen. Ons sal eerstens wil ons vir die familie sê, kan die W se kant af, ons innige simpatie, ons groot verloor, maar voordat ek ietsie meer sal sê, sal ek net vra dat ons past General President Sylvia net vir ons die General President asseblief lees. Goeiemôre almal. National Women's Association, wat nou die hoogste kantoor is van die WA. De Mokala Monte District, President Susan May, District Secretary Jacqueline Pretorius, District Executive Members, past District Presidents Mrs. Muswabi, Branch Presidents, Executives, and members of the Welcome Branch. From the General President, Ms. Kivido, and the National Women's Executive. Dear sisters in Christ, I greet you all in the unfailing name of our Lord and Savior, Jesus Christ. On behalf of the General President, Ms. Melanie Kivido, her executive districts and branches in the connection, please accept our sincere condolences on the passing of our dear sister in Christ, Sister Tilly Marais, who belonged to the Women's Association branch in Welkom. During this time of mourning and intense grief, may you find comfort in the following scripture
Psalm 147 verses 3. He heals the brokenhearted and binds up their wounds. By the memories you all have of our sister, Dietali, he cherished and provide healing in the months to come. Our prayer is that the Spirit will live on in the hearts of all sisters who journeyed with her in this part of God's vineyard. You remain in our prayers. Sincerely, Sister Eureka Buikano, General Secretary. Amen. Amen. Oh Jesus, leave the boat. As WA president van Nokala Monthly, is het nog als mijn eerste taak na de instelling in Maart. En het is zo moeilijk, want het is een begrafenis, mensen. Dit is een zeer ding om bij jouw geliefdes te komen vertroosten en voor mensen te zeggen, die Heer is nog goed, die Heer is lief, die Heer bestaan en die Heer kent en alles in ons leven. Maar het is ook een voorrecht om te doen, want Antilli, of die welkombrand, is deel van 11 takken van de Nokala Monthly district. En als ik nou zo tel in Rolkijk, is ons nou 6 branches met welkom selfie, is Burgersdorp, is allemaal Noord, is Heidedal, is Maranatha en is Kroonstad. Onze met welkom zelf, is ons dan nog 6 branches wat hier is van die 11. En dat sê vir ons die type mens wat Antilli was. Want as Antilli nie 'n geliefde mens in die WA was nie, mense, sou ons almal nie gewees het. Kyk hoe ver het ons gery. Want dit is iemand wat na aan ons hart is. En ek dink nou as 'n maand na die konferensie wat Antilli stel. Ja, as presies 'n maand na die konferensie wat Antilli sterwe. En ek is so ontstel toe Jacqueline my bel. Ek gaan in die bureau van ons is by die hospitaal met 'n familie wat siek is. En ek sê vir die Here nie net dat dit kan nie waar wees nie. Maar ons is nie in beheer oor lewe en dood. Dit is net die Here wat in beheer is oor lewe en dood. En klomp dinge kom by my op. Ek vra Antilli, die swart kring om jou oë, moeder, dit is dan nou donkerder as wat dit was. Sy sê my hart, my kind, ek was 'n bietjie siek geweest, maar ek is nou baie beter. Maar Antilli se gesindheid, sy hele, alles daar by die konferensie, was op 'n ander level geweest, mense. Soveel so,
Ek dink ook, dit is die ander rede hoekom ons almal hier is. Want ons het so gebond met Antillie by die konferensie, dat dit was die grootste skok wat ek in 'n baie lang tyd in gekry het. Om 'n grootmoeder te moet kom sê, maar dit is die ma vir die WA gewees. Welkom, julle het baie groot verloor. Ek bel vir aan Sylvie en Sylvie, ek is nog nie seker wanneer het welkomse tak nog weer opgestaan nie. So help my met dit. En ons Sonia sê met 2013 en Sylvie sê mens is seker dit is 2011 gewees. So vir 15 jaar is die tak weer heeltemal aktief. En hulle het saamgewerk vir 'n paar jaar saam met Kroonstad. So ons kan ook nie vir Kroonstad miskyk en vir julle sê, maar julle was nie deel van welkom gewees nie. En vir dit sê ons vir julle dankie, dat julle nie moe geraak het om van Antillie te ondersteun nie. En Marie en Margaret, ek dink hulle gaan van Antillie die meeste mis in die WA. Maar vir die kinders, Sonia, hulle sal weet vir die WA. Moenie na die WA dood. Ek wil weer eens sê, soos wat die ander moeders en die susters hier gepraat het, moenie laat die WA doodloop. Ons is net 'n phone call away. Yes. Julle kan enige ene van ons bel. Julle hoef nie vir my spesifiek te bel nie. Dis enige ander suster vir wie julle ken. Bel hulle en sê, maar ons sukkel met die, wat ek kan doen, hoe moet ons nou maak? En die Here gaan vir julle daardeur praat. En ek dink nou dat ek sê vir julle, hoe gaan ek nou vir die kinders kom sê? Wat wil u vir hulle sê? Van ons tema vir die 2 jaar by die konferensie is Kolossense 4:2, maar ek gaan dit in Engels lees, dan ek het nou in Engels hier geskryf. Be persistent in prayer, being vigilant in prayer with thanksgiving. Dat beteken ons moet alles moet ons in gebed na die Here toe vas. Die Here wil hê ons moet enige ding moet ons hom ken en vir hom eers te stel en sê, maar Here, ons het U nodig en ons kom sê so lank dankie. Want die groot ding wat ons vergeet mense, al het jy nog nie iets ontvang van die Here nie, is om dankie te sê, want jy weet daai ding gaan kom. Die seëning gaan kom. So die Here wil hê ons moet dankie sê. Ons moet ook dankie sê vir ouma wat nou nie meer saam met julle gaan wees nie. Want dit is ook 'n blessing in disguise. Ons weet nou nie wat dit is nie, maar vorentoe sal julle verstaan. En dan die versie wat ek vir die kinders wil los is Jeremia 33:3. Dit is ook weer in Engels geskryf, en ek het gister aan die Engelse Bybel gehad. Toe dink ek eie, ek weet nou nie gaan ek Engels praat of Afrikaans, ken nie so toe nie, so kan ek nie so toe praat nie, maar ja. Hy sê, call on me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. Want nou ken julle nie wat die toekoms inhou nie. Nou weet julle nie hoe die pad vorentoe gaan wees nie. Maar die Here sê in Jeremia 33:3, julle moet op hom naam roep. Hy is die een wat die antwoorde gaan gee. Hy is die een wat vir julle die weg gaan wys. Want sonder die Here kan ons dit nie doen nie. En die Here vra ook daarmee saam, om dit te kan doen, moet ons nederig kan wees. Want 'n nederige mense kan ons op sy knieë gaan en voor die Here buig en vir die Here sê, Here, ek het U nodig. Dan sê die Here ook, ek moet vir julle sê, vergewe julleself en ander mense. Vergewe julleself en ander mense. En die belangrikste van alles is, vertrou op die beloftes van God. Vertrou op die beloftes van God, want alles wat nou onmoontlik lyk, sal die Here vir julle moontlik maak. Daar's niemand anders se naam wat ons vir julle kan voorhou nie, as Jesus se naam. As Jesus se naam om te sê, bly op julle knieë, bly by die Here, want sonder die Here kan ons nie deur die lewe gaan nie. En
En ik wil net vragen dat ons als WA die lied van Angelis gezang 159. Allemaal van het samen van ouders nog steeds WA dat gezang is dat ons Where my zeal that does the as I live, as that's what Jesus died for me.
WA hier in ons middag te hê. Die pad wat Tilly uitgetrap het vir haar kinders as ook verwelkom. Nou, ek gaan nie leen al die goede en hy goeie naam van ons koning Jesus. Hy wat die oorwinnaar is oor die dood en lewe. Nou, ek weet nie wat ek van Tilly sê nie, want ek was 'n leier van die begin af vir Tilly. En alles, van weksleier af tot op Stoot. So, Tilly was die naam, deegsame moeder, deegsame vrou, maar vir my was sy ook 'n dorpskas. Want sy het ons 3 predikers wat sy nie wou gehad het in die winter om koud kry. Hulle het altyd voorsien van paar kouse. Dit was Tilly. Tilly sal vir jou sê dat sy wil nie dit doen nie. Maar op die einde dan sê sy ek sal probeer of ek sal sien wat ek moet doen. Dit was Tilly gewees. Nou, regtig, sy was 'n steunpilaar vir die vroue vereniging, vir die kerk. Die kerk staan ter wille van haar. Ons het saam fondasie gegrou hierso. Alles nie gegrou nie, maar sy iets gemaak om te eet, te drink. So die fondasie het ons self gegrou. Kerk het ons grondwet self gebou. Nou moet jy anders nog gehelp word om kerke te bou. Maar ons het ons eie kerk. Amen. Nou, die was Tilly, ek was net 'n week voor sy afsterwe, was ek daar by haar, saam met aan Stella. En ons het so lekker rondom die tafel gesit en gesels van alles. En een ding wat ek kan van Tilly sê, vir die kerk was sy 'n steunpilaar. Vir die kerk was sy 'n pilaar. Ons begrawe 'n pilaar van hierdie kerk. So, as gemeente, sy het net daar die hoek, die het 'n stoel, het sy gesit. Daar's nie ander plek nie. Sy kom en sit sy net daar. En as sy groet, sy gaan net so maak. En as sy, die kerk was, ons sal haar nie vra waar was sy. Dit is om die dominee te sê. As sy begin lag, dan weet ek moet ook maar stil bly. Want dat is moeilikheid. Daarom Tilly, wanneer haar werk is vir die kerk, sy was altyd iemand wat haar samewerking gegee. Iemand waarop jy kon staat maak. Iemand wat baie liefdevol was. Iemand wat nie net wou ontvang nie, maar iemand wat altyd wou gee. Dis die persoon wat Tilly was. Nou vir die kerk, en die kinders vir die kerk wil ek sê, ons het nog iemand nodig. Moeders van die Methodiste kerk rondom, daar is 'n leemte. Daar is 'n plek om te vul vir al ons jong mamas. En aan die kinders wil ek hierdie woorde laat. Hulle moet maar self gaan lees. 1 Konings 17. Net daar van die, kan maar die hele ding dan, dus Elia, in die tyd van die droogte, en na die droogte, het die Here vir hom 'n woord gegee, waartoe hy moet gaan. Want die kraai het eers vir hom gesorg, en nou gaan iemand anders, 'n moeder, vir hom sorg. Maar ek het net hierdie vraag aan die kinders, en vir die kerk. Wat het Suster Tilly in hierdie kerk gelos? En wat het julle ontvang waar Suster Tilly agtergelaat het in die huis? Wat het julle in die huis? Wat het julle daar ontvang? Julle het alles. Alles wat julle kan dink, wat 'n mamma veronderstel is om te gee. En daarom, soos wat hierdie vrou
hierdie man voorsien het van 'n blyplek. Maar hy was honger gewees. Hy net gevra, is daar nie iets om te eet? Van nou wil ek vir julle vra, dis nie die ete in moet hê. Wat Antillie gelos het. Die man het vir die vrou sy vir hom voorsien en het dan ook voorsien. En het dan gehelp met haar kind. Maar Antillie hier in die huis van die Marais familie, veral aan die kinders, sy het vir julle liefde gelos. Sy het daai vrede in die huis gelos. Sy het Christus in die huis gelos. Vir ons as gemeente het sy ons gewys hoe moet 'n moeder optree. Al is daar niks nie, dan sal sy altyd sê, ek sal 'n plan maak. Nou aan die vroue, baie dankie dat u vir ons kom ondersteun het. Terwille van hierdie mamas, mag julle veilige reis terug hê, soos dat julle veilig gekom het. Hy wat vooruit sien, sal die pad gelyk maak vir julle. En aan die kinders, wees getroos, neem dit aan, bewaar dit. Gaan sit dit derde in die huis. En moenie by vriendskap sy. In hierdie pad. Mag die Here seën. Amen. Amen. Yeah, we are at the end of our program. We are just going to give over to the choir, and then we will give over to our Reverend L.T. Mas. Ik hoop ik het justice ga doen met de tolkerij. Gloria Sniviani is in de hospitaal en spraak ook om haar dan ook op te dragen.
Amizo. Amizo. Luda. Adie. Amen. Baie dankie. Ons foto mo. Mijn tolk is niet zo. Alright. Maar ik zal alleen hardloop. Alright. Hardloop papa man. Hardloop papa man. Hardloop papa. Ai. Ons zal die woord van God krijgen. Bij de boeken van Matthäus. Alright. Hoofdstuk 25. Alright. Ons zal net een vers. Yes. Ons zal hier daarbij vers 21. Vers 21. Wat dan van? Ons lees die boek van Matthäus 25 vers 21 wat sê, toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en getroue slaaf. Oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel. Kom in en deel in my vreugde. Amen. Mooi so. Jy is gewoon en vertrouw slaaf. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. After being faithful, I will put you in charge of many things. Come go home and share your master's happiness. Die familie, predikant, prikas, die kerk, die bezoekers, WA. Ik groet allemaal. Amen. In de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Nothing that I can say. If words are written like this, say, well done. To the kids of Anteli, losing a mother cuts very deep. Yes, sir. Because a mother is like a chicken. When storms come, when rain comes, that is the duty of a mother. But there is nothing that we can say other than saying, well done, faithful servant. Well done. Well done.
organization, WA, Women Auxiliary, is not famous. Even though it was not famous and partially recognized, but she kept on going. Because she knew that she's not doing this for people to see, but for the mandate of God. She knew that the master is watching. That's why we say today, well done. I'm telling you. Well done, faithful servant. They have goed gedaan. Because to be a servant, whether people are praising you or are not praising you, you keep on going. That is the work of the servant. That is the work of the servant. Moisture. To the kids of Anteli, your mom was faithful to this church. Your mom was faithful to the community. Your mom was a mother of this nation because she knew that the God economy is not about people outside. It doesn't matter about the number, but the God economy is about being faithful. Hallelujah. And she kept her faith. The scripture that we read, at the end it says, there was a reward. There was a reward. But not a reward of money. Not a reward of anything. Come on now. But to come and share the happiness with the Master. The Master who have sent you. Amen. Because we have been sent to this world to make difference in the community. Hobane mosebetsi wa bona ke o fetola batho lefatsheng lena. Mosebetsi wa bona ke o sebeletsa lehodimo. Hobane a teng yena o na ntse bina se fela. A re ke dumetse ho morena ke mo neile pelo ya ke ka mo today we say well done faithful servant. Well done. Well done faithful servant. Well done faithful servant. Well done. Yeah. Because to the family of Anteli, faithfulness and love work together. Amen. Right? Because love prevents everything. When you love something, regardless of the challenges, but when you love something, you will go for it. Yes, Leanne was in that situation because she loved God and she loved this great movement. She kept on going. Yes. Because of she kept the faith. She kept the faith. As you live here, Barnaba Anteli and their family,
You must go and love one another without conditions. You must go and be faithful to one another without conditions. Because your man was so faithful. That's why we say, well done, faithful servant. Because it was Jesus who loved us first. Yes. And Jesus gave us the great commandment and said, love your God. After loving your God, you must love one another. Because your mom loved everybody. That's why we say she faithfully served and made a meaningful impact. Because you cannot make the impact if you are not committed. Amen. Because tumelo yena elitano kayo kikufa kileba kikamumo peki abuangani Jesu rato na hao lompiono kibula tu hao kitaufa kinela we nene pilulimo. She gave herself to the service of God. Impa haya kasiri na ekantimela tumela unka. Even though it is difficult, but the faith and the plan sustain us. Come on. The faith sustain us. Stay faithful to one another. Even though no one is watching, but stay faithful to one another. That's why Apostle Paul says, love is patient. Yes. Go and be patient with one another. Come on. Kikamota fita, hamwa katabaina, alikima, vi, mantiper, opran. Haisumali man, yana belanta, kipau, kanan, yankani, Get your hand up. That's it only. Only those who have clean hands will be able to go to the mountain. I'm telling, we have no doubt that she has ascended the mountain. She has climbed the belt only because the hands were clean. Well done. Well done. Faithful servant. Well done. But we cannot say faithful to everybody. Even God will not say well done to anybody. There are works of mercy. There are works of piety that will declare you faithful to God. Not anybody will be faithful. But you must work for it. Well done, faithful servant. Hallelujah. For you to be declared a faithful servant, there are characteristics that we must see in you. That we must see in you. Because as we follow Jesus Christ, you remember the time Jesus was going to Golgotha. When Peter came to him and Peter took the cross, Jesus said to Peter, for you to be able to lift the cross, walk on my footsteps. Yes. I'm telling
trustworthy, without condition. Tshepahala le ha maemo a sa dumele, empa tshepahala ho Modimo wa hao. Tshepahala le ha batho ba sa dumele ho ntho e etsang, ba tshepahala. Tshepahala le ha batho ba sa o support, empa tshepahala hobane wena you know your loyalty to God. Come on. Because I'm a prayer, we don't just live, but we live with purpose. Yes. We've got people who just came to this earth for fun, even though they are alive now, but they are dead because they are not making any impact in the community. Yes. But our mother here has made the impact. That's why we say today, good. Well done. Good and faithful servant. We have done the good things. Because the words of God, debaka, dedication, debaka, loyalty, debaka, trustworthiness. Kinto, to Anteni, Anamanito, she was loyal. She was committed to the work of God and to the community. Hubadena, William, Esikamilosaka, Kinakasibili. Esikamilosaka, Kinakasibili. Haka Kopa, anyone to assist her, but we die. Jokoyena, Yaka, Kikaidala, Malaga Dumela, Asatumel. That's why we say well done, faithful servant. Well done. Well done, Well done. faithful servant. Hubane, the faith and the pillar will. Yang tusa hori, repihel, huba hausian, lemure. Hubane anteli, unatswana, lesetlare mopesano me, abuang kaso, alribe toile, kadifate, just commitment, beloved. Come on. Hubane di faketeu, they will never go dry. In season and out of season, they will never go dry. Only because the faith sustained him. She walks with God. Oh, yes, Lord. His faithfulness bring hope to our life. As you start this life without your mother, I that God will protect you. You must live this life without any doubt that God has been with you. Only because the works of your mother, the blessings of God will go down to you. Only because your mother was faithful. Your mother was faithful. But I challenge each and everybody who's here, go and introspect yourself. Come on. Go and introspect yourself. That at the end of everything, will you receive this word that says, well done, faithful servant. The ways to I can at the end of everything, put well done, faithful servant. Because Mom Chilene, Mom only because she was faithful. As we leave this place today, let us go and keep our faith. Because Mom Chili kept her faith. Hubanena, ana pela se faith. Ana ke kala ta mongena. Le ha batho ba motshotla, ke go kolotsa ke ena. Hubane hayo morena, ya tla re phamisa, o sa tshwaneng le Jesu. Ke ana fela, ya
Angeli, Robot Yamu, Osheba, Mr. Yamu, Kikamore, Angeli, she was devoted woman of faith. Yamu doesn't go with conditions. As we leave this place, how you on top? Every time I go to Angeli, except to say, well done, faithful servant. Hubanayena, unathi, impantwena, hubana, ba-Angeli, to the family of Angeli, Samayang, and love one another. Everything that you do, you come upon yourself, everything that you do, we must be led by love. One way of love to one another, everything will be possible, and you must be united. Don't allow anyone to come between you. Because after the death of your mother, you will receive a lot of advices. But you must wait. You must wait for the love of God. Amen. The love of God will show you the way. The love of God will go with you. The love of God will carry you. The love of God will lift you up. The love of God will always be there. Because some of us, come Monday, will not be here. But the love of God will be with you. Well done, faithful servant. Faithful servant. You have done the good things. Let's allow Angeli, Hubana Yahon, John Johan, Abuam Kaye, Arikibo Mambal, Baba Peri, Siapote Cho, Kibaba Tuan, Bonifatile, Lamatunia, Kibao, Baba Tuan, Bonifatin, Labaitadi. But as we speak, she was a faithful servant. She has found a place in Abraham's hands. We have no doubt. We have no doubt. But to say, well done, faithful servant. Because I'm telling you, she has worked. I'm a 70 year high. One hour to a 70. Molefatsing, le hamudiri, asededi, halita prima, ufuchala. Yeah, Moalawe, Afuchala Haye, we have no doubt, for our Haye, Utafumana Tulo, Sifubeza Abraham, only because she was a faithful servant. Our faithfulness, Hayeta Halefe. Our faithfulness, le tumelo ya rona le a re thusa gore re tsebe gore ga ntlo e le thubega e teng ntlo e le godimo e sa etswang ka matsogo e teng ntlo e le godimo. But when you're not faithful, how kitla o tseba taba tseo. Only those who are clean hands, they know that when this body, in this earth, it is destroyed with a home that is not built by hands. Let us go and remain faithful because God is with us. Mutim and the family life. May God be with you as we pay our last respect to Angeli for her dedication. Because she was a faithful servant that is dedicated to the role of serving the Lord. May the good Lord bless you. May the good Lord be with you. May the good Lord touch you. May the good Lord protect you. In Jesus' name, our Lord. Amen. Amen. Yeah.
Supposed to leave here by 9:30, coming up at 11. It's already 11:30. Now I will quickly call Annelien Peterson to come and read the messages for us. Okay, thank you very much. Then we'll give to WA just to give us a hymn as we call Wayne Anton to come and do vote of thanks. Wayne Anton is actually my father. I am Willem Anton. I'll be doing a few reads just on behalf of the family. Sonia has entrusted me with the thoughts, and it's an honor to share them on her behalf. Ma,
where do I even start? You weren't just my mother, you were my best friend, my safe place, my first call with good news and bad news. You were the one who knew my heart without me saying a word. Thank you for every sacrifice I never saw and every prayer I never heard. Thank you for teaching me how to love with my whole heart, how to laugh through hard times, and how to keep faith when the road got dark. You and Dede ran your race respectfully, side by side, and you showed us what a life well lived looks like. It still doesn't feel real that I can't pick up the phone and hear, hello my child, one more time. The house already feels quieter. The world feels emptier. But then I remember Psalm 40, verse 2. God lifted you out of pain and set your feet on heaven's rock. You're not hurting anymore, Mom. You are home. I'll miss your hugs, your advice, your cooking, and the way you made everyone feel special. But I'll carry you with me in everything I do. I promise to live in a way that makes you proud and to love like you love. And to keep our memories alive for the family. Rest peacefully, dear Letty. Give Dede a hug for me. Until I see you again, you'll always be my best friend. All my life, Sonia. Then as a family, we extend our heartfelt gratitude to everyone who has surrounded us with love, care and support during this time. To Reverend Nazir and the Methodist Church, as well as all of its stewards. Thank you for the beautiful and respectful way you conducted this homegoing service for Mom. To the Mediclinic staff, nurses, Dr. Colin and Dr. Oliver, your compassion, dedication, and professionalism shown to our beloved mother is deeply and sincerely appreciated. Thank you to Click's management, staff, and former colleagues for your kindness and unwavering support. We also extend our sincere thanks to my sisters, the Methodist Women's Association, the residents of Aurora Street for all that you have done, and the ABBOC team for your graceful service. To our community, our friends and our family, with hearts full of gratitude, we thank each and every one of you who stood with us, traveled from near and far, and wrapped our family in love during the season of loss. Every word spoken, every message sent, every gesture of support, encouragement, and comfort has not gone unnoticed and will never be forgotten. We also wish to extend our sincere appreciation to all who assisted our family in any way, whether through help at home, acts of service, quiet appreciation, or support offered behind the scenes. To those who simply showed up and stood near when it was needed most, your kindness in every form carried us through moments we could not have faced alone. You did not merely attend the service, you became part of a moment that honored a life well lived. Our mother's voice is now still, but her life continues to speak. It speaks through the love she gave, the lessons she shared, the guidance she offered, and many lives she touched along the journey. Her silence is not absence, for in every cherished memory, every smile, every act of kindness. Thank you very much for this beautiful service, for the honor that we can give to our late sister Terry. We want to thank God for giving us this day without rain, so that we can walk this last mile in peace. Speaking of rain, die begrafplaas is baie nat en modderig. So ons vra die kerk om nie almal so toe te gaan. Dit is die versoek van die manne wat daar by die graf is. Miskien een gedeelte met die familie, dan WA en die kerkleiers, die rest van u kan so lang huis toe gaan. En kom ook daar by die huis, daar is sekere gemerkte areas. Bijvoorbeeld vir die kerkleiers, vir die gaste, die WA, en vir die koor en so aan en so aan.
Ons vra u asseblief om dit te respecteer. Daar gaan mense wees wat aanwysings doen. Moenie teen hulle se wil gaan. Luister, respecteer mekaar tot op die laaste. Die vrou wat ons vandag leren was een respectvolle vrou. Kom ons eer haar tot op die laaste. Daarom vraag ons u, wanneer u daar by die huis kom, kyk, luister en doen precies soos u gesê word daar. En mag die Here u seën. En dan laaste maar nie die minste nie, wanneer ons daar by die graveyard kom, dan gaan ons die ou gedeelte gebruik, nie daar waar ons deur die venster pad gemaak het. En daar is net morgen, so ons gaan daar by die ou gedeelte, die eerste hek. Asseblief, daarom vraag ons maar, om men as wonder van die kerkgangers om so te gaan, en dit is net een moderatie en mag die Here u ryklik seën vir die samenwerking. Amen. Ons soek die manne kraag. Ja, ons soek die manne kraag, die jongman moet nie wegtreden. Manpower, die maastroofing sê, die manne, dat is altijd eerst geluid. Die gemeente staan asseblief. Die kerkveld, die leiders gaan hier zijn, dan die kus, dan die familie, die WA, en dan kan je volgen. Alsjeblieft, om ons dienst te worden. Let us bow our heads and pray. Heavenly Father, you are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. You are the only God that we worship. There is no other foreign God that we have. We come back to you, God, and we say thank you, my Lord, for this wonderful service that you have given us, my Lord. We are going to lay rest our beloved mother, our beloved sister. But God, thank you for the message that you have given out today. Well done, my faithful servant. Your servant, my Lord, did the importance of this world, my Father. And Father, you have never forsaken him, and you have never left him alone, my Father. She was not a tail, my Lord, but she was a head, my Father, Lord. You anointed her feet, my Father, Lord. Wherever she was moving, God, you are with him, my Father. You anointed the hands, my Father. Whatever she touched, it multiplied like a vineyard, my Father, Lord. She has given birth to children. She has given birth to spiritual children, my Father, Lord. Some, when they look to this mother, my Lord, they say, Lord, why did you take our mother? But you have said, my daughter must go back to rest. I need him in heaven, where she will rest in the bosom of Abraham. Lord, I know you have done it. Give us strength, my Father, Lord, and most especially our children, my Father, Lord. God, I pray for oneness amongst them, my Father, Lord. I pray for peace in their lives, my Father. I pray for restoration in their life, my Father. They must know, God, there is still a race that they must run, my Father. And there are victories to be won, my Lord. Well done, my faithful servant. Father, it is only you who can do it. No one has ever done it for us. Thank you, Lord, that you are one of the faithful servant. God, when you teach us your disciples to pray, you said to them they must pray and say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Thank you. While we are still standing, I will give the kids the opportunity to finish the curtain. From there, WA, you will do the same. WA gaan uit die kerk uitdragen.
This is the counsel, Father God. We say, let there be light in the family. Let there be light in everyone's life is here. Those who are in the darkness, let there be light. May this light bring the everlasting light. In Jesus' name, our Lord. Amen.